Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Jody Dizon Mercado. Are niya rin mga regular balitang ngening Miyerkules, September 6, 2023. Mental health awareness, layong apasignangan ngening National Suicide Prevention Month. Rice Retailer King City of San Fernando, Pampanga, migpalad resibo kang Mayor Kaluwag, bang patutuan na malulugila king price cap. Meto nga barbershop king CSFP, adwang beses milubanan manako. Comelec migpaga nakakarang kandidato di king premature campaigning. At Kapampangan Heirloom Cuisine, susubong ning TESDA na miyabe king Tibet curriculum. Metong yung mental health karing tututukan ng Department of Health Central Luzon, lakwas na ngayon Setyembre, deklarang National Suicide Prevention Month. Maulaga kanuna mika ideya laring balang tao, nung makanano makasap kareng kapamilyang dadalang depresyon, ampong aliwa pang emotional pain. Ining balita ng Lian ng Kanilaw. Balang Setyembre, uobserbahan ang Suicide Prevention Month. Nasa naniting itasing belwa ng publiko tungkol king suicide, ding sangkan naniti, ampo nung makananuyang apigilan. King katawling dato sa pepalwaling World Bank in 2019, ang suicide mortality rate king Pilipinas sa tsukeng 2.2%, king balang 100,000 population. Agpang kang Dr. Ruby Linda Reyes, Medical Officer for ning Mariveles Mental Wellness and General Hospital, alos migdoble ang suicide mortality rate king bansa. The suicide mortality rate in the Philippines is 2.5 per 100,000 deaths in 2019, and was nearly double during the global pandemic in 2020. The WHO reported in 2021 that 77% occurred in low and middle income countries, and 6 out of 10 did not tell anyone about it. Matas kanuing tendency ng suicide, kareng daranas kasakitan king biye, social injustice, at kareng awsa na people deprived of liberty o retang pakakulong. Antimurin din kematan kaluguran king biye ampong kapamilya. For the risk factors, the suicide, social demographics, and people at risk are people experiencing poverty and social instability, and professions at risk include the police force, the military after deployment, and healthcare professionals like dentists, psychiatrists, and ophthalmologists. And of course, people deprived of liberty like prisoners and those institutionalized persons, those who lost their jobs, their homes, partners, family members, and or social and demographic changes like from school to college, from high school to college, from college to the workforce, and moving and during the pandemic. Iti kanuing number 1 cause ng mortality kareng kaya nakang babae edad 15 to 19. Women make twice as many suicide attempts as men, and suicide ranks as the number 1 cause of mortality in young girls between the ages 15 and 19 years globally. Although men die by suicide at 2 to 4 times the rate of women, suggesting many men have undiagnosed mental health issues. Also, second-generation immigrants and people belonging to the LGBTQ are at risk of suicidal behavior. Mapilan pa kanu kareng risk factors ing stigma kapag kasakitan king pamag-access king treatment at taliwa pa. Suicide risk factors are stigma leading to unwillingness to seek help. Yung mga ayaw pong magpagamot dahil po na natakot na malabel lang. And difficulties in accessing treatment, feelings of hopelessness or isolation, and loss, relational, social, or financial. And another risk factor are those people who had previous suicide attempts. The presence of a mental health condition is also a risk factor for suicide, and also those having chronic pain and disease like cancer, diabetes, HIV/AIDS, Parkinson's disease, and those with Alzheimer's disease. Those who experience child maltreatment, and those with family history of suicide.
Agpangpakang Reyes, kaya ka ring non-emergency situations management ang malyaring gawan, in counseling, medication, family support, psychoeducation at aliwa pa. In emergency situations, following are utilized: psychotherapy, counseling, or talk therapy. Medication like antidepressants, antipsychotics, and medication for anxiety are also used. And important to treat underlying addiction problems. Of course, family support and psychoeducation are part of the non-emergency management. Atin niya kanong susubong of 5 steps in DOH, bang makasap ka ng individual ang makaranas emotional pain. Pain. First is ask, second is keep them safe, be there, have them connect, and stay connected. Kay Tiking Central Luzon, ay asahan niya kanong Mariveles Mental Wellness and General Hospital karing antining sitwasyon. Para karing makaranas mental health problems, malyaring manyalsaw king National Center for Mental Health, karing tutuking numero. NCMH Crisis Hotlines 1553, 1800-1888-1553. Para karing Globe or TM subscribers, 0917-899-8727, 0966-351-4518. Para naman karing Smart Sun or TNT subscribers, 0908-639-2672. Ako, ingke kayong talasuyo. Liya na kanilaw, ating pusong makabalin. At ngaliw pong balita, akayabe tayo pong yan ni via phone patch, i Ruben Miranda, ya po yung presidente ng Grecon Pampanga Chapter. Nangan tayo po, kumustan tayo po, king kabilanda po rin kikatamong rice retailers, kaya rin pong petupad ining price cap, king abyas. Maya pa bengi po, Sir Ruben? Ito, Mr. Bangado, at kakatama po tagapakinig dito sa pilan. Okay. Sir Ruben, kapilan niyo po kapilan niyo po abalo ning grupo yu ining price cap, inutos na pong Presidente Bongbong Marcos. At mulit po, abalo din na siyang laking dagyan kami ng retailer. Uri nga din po kasi sa naman na tayo bakit mong palita o mapakatutok yan ng YouTube. Abalo po September 3, napatapat na pala September 5. Ini executive order number 39 na kakatamo presidente. Yapin po ang mga pagkakayang tayo, alam pong agulo, preparasyon at ang mga nanula pong resolva na dahil nga problema na kakatamo presidente. Siya lang po kakatamo retailer. Mr. Johnny. Sir Ruben, buri po sabihan na misdan kayo o talagang may bigla kayo kening pepalwal na pong utos ng kakatamang presidente, dikil po kening price cap, king presyo na po ning pisaliyo pong abyas. Papo, may bigla kayo po, uling actually po, wari po, dumalong sa pabukan ng kakatamang importer, farmer, dealer, retailer. Bigla kami po, patakarin na kayang retailer o kaya kaming retailer din something dito pa. Ining order ay sana po, di kami meeting pa ako pa rin kaya kami nga natin sa president, kaya kami nga provincial president. Pangalita po, makapag-pare-pare na po ano pa kanita na ating tamong NFA, yung tabi ating nga tamong gobyerno. Na sintamong sigwaan na ba sa gabing lalapang pong mortar makanya, yan po kasi talagang ala. Sir Ruben, ikay po no karin niya po yung kaya kayong abiyasan. Magalang kami po, magalang. Pero napon po, panangaldokan yan, buturot mo pin para magpag-meeting, kaya katamo dealer. Anong mga nanulasin po nga malikwa o magsakripisyo, para pasapat niya o makapagsinta lang kaya sa kotuan hanggang 45 yung abyas. Okay. Ikayo po may kataluki kayo po rin aliwa yung miyembros ketang utos na po ni Presidente? Actually po, kaya family po po, halos siya lang nakatuki, pero penawas na po rin karelang dealer.
kaya kami dealer, gawa lang po na paralan. Pangkanita naman, makakasupat kami po, kahit ng gobyerno, o nabi po, linibot ko, sabi ko po, kaya nalilibutan ko nga kaya retailer, magsakripisyo na po pa mo, huling order ng mga presidente, at the same time, yung balita ko, ako po, palabo din ng nakatabong ang subsidize. Yan po yung kaya-kaya ng retailer ito, pero pagkamat po magkasagit na, ulit talagang maragulan lugi. Alas 250 po kasing lugi daw. Alang betong kapan. Okay, bala mo po, migaga na kala po, uling pong nung talagang magtaglos-taglos po ini po, malugi la po, rin kaya kayong kayabe kayong grupo? Actually po, patuloy pa, ulit po nga nung 250 years po, nagweta na kami po, bawat aldo, nung talagang makakaila, palos 5,000 nga lugi na ng beto retailer. Ulit po nga, nung tukyari po nga talaga ito, siyempre po, natural po at tumugan na yung tao, tumugan dala, nung makananudep na sa state po, at kahit po lang po yung supply na yung napjas sa kamo, kadang kaya katamong killer. Sir Ruben, kapilan po wari din tangining stock yung abyas. Kaya po medyo mangini magkasakit kayo kening tuki kening price cap. Kanita pa pong stock yung pipisa sa liyo ka rin kaya kayong tindahan? Opo, actually po, dating stock ini nga abyas sa prisa salida, ulit po nga din naman kaya katamong leader, kaya nga balita ko po, salida naman yung pare from 30 to 32. Dahil mo naman pong panjalita mong pare, sasalita pong mababasa from 20 to 22. And then po, ito pa pipilat na dahil nung po daragul niya presyo, hindi nga pare sa Salvador, kaya katamong ating baba. Den pong kayong dealer, den pong rice traders, rice dealers sa kasabi yu, mag-deliver po kayo, nano po yung karelang kakapanamdaman naman po kanini, atin po kaya daratang supply mas mababa naman po, mas mababaing presyong abyas, daratang iba't karela? Actually po, yan kasalukuyan, muli nga kasabi kaya pininig Presidente king Metro Manila at the same time, natin kami pong meeting bukas alas 11 king NFA Manila, katapat itong opisina. Sabi po, ipisabyan mi, mabil po nga Pilipinas ganini, kaya meeting bukas, para po apisabyan ng makanano na po nga sustain, nga petrol ng order. Hindi kaya katamang presidente, ulit po nga, makakaiban po, siyempre po, yung retailer po, kalo yun naman, malutang labo po ka rin dealer. Kung kumana, payad, kung kayo nagulong, yung po talado, kung panyaliban nagang mamanong hanapin, alala, ulit parang telepong lugi. Yan, initap po, sasabihan naman ng gobyerno, ating subsidize. Ulit po nga, meron po nga kwata, dahil mag-dealer, pagkuhanan ng nabyas. Kwata po, nung alalang babae, alala naman ang panyalikan ng kaya katamong dealer o importer, mas mangaragol po. Maniwala kayo po kay nga manuan na po ning Malacanang nga posible po ng ating pong hoarding ning abyas, bakanta pong yung presyo ning abyas manipulate de po? Ang masakit po, dindang po ka ng DOJ Secretary natin po may pagkaikunaman. Sasabihan na po, ording na po kanurag yung retailer. Alam po mag-ording ng retailer, alam po mag-ording ng kaya, alam po mga mabudega. Dapat po ilang ang pantenta rin, uling ilang pong mag-download kareng kaya katamong dealer, apo kareng kaya katamong retailer. Okay. Ita pong amanuandang ayuda, sapat siya po kaya ini kaya kayo, bakantang eko pong malugi? Actually po, tanan din pa, mamahita ko, nung mabilog yung Pilipinas sa amanuandang 2 billion, palagay ko, one day mo, ikat naman po, at naman pagkakaintan ayuda nga ito, iburibi po, ilanang banto na biyas, para babada niya kami Para ito po, sigurado yung ating saluan yung metong mag-retail.
Okay. O yan po sa ng buribita, baka dito po at kapitinda, siyempre, bigay pong tinda. So yung ingaman man niyo po, Sir Ruben, nung sana pong, nung kaya kayo niya man bating abyas, mas masanting ngayta. Makanyan po, yung kaya kayong suggestion sana, Sir Ruben. Dapat po, nakakay ito rin kaya katamong mag-ista ng bodega, Metro Manila, o di nga baro tayo po, Metro Manila na, Bulacan, dahil makarag na bodega na importer. Sana po ilalawanan ng gobyerno ni Beto, baka dito, dito nga mo ng 2 billion, panyali dito, and then po, i-download ng gabo para ng retailer, parang bayap karang niyang mura, ang burita presyo, baka tapos siguradong apartomya, kare-kare, dan kare-kare ng manyali. Okay. Tauli na mo po, Sir Ruben, na ano po yung kaya kayong panawagan po, kaya pong gobyerno tamo na ano po yung kaya kayong apila with regards po kening price cap king abyas. Ito po, sana po, from importer, farmer, dealer, wala mo naman po ng retailer, ilang medyo binigla ng tambing, uling pong ingabiyas sa selida, karang-karang lang pesto. Ito po, kung isa kasi, in order by week. Paramigo po, sana, ang panawagan ko po, sana kalupan dati, ating tamang NFA, paperstock, baru tayo mo po, from July, August, September to October, talaga po yung napesta mo, presis. O nga na po na portalanong palaya ka dito. Yapit po ka-critical tamo, kaya nga napesta kita. O nga tanam mong lapo ng portalanong tamo, o tanam kami, from July, po kami, September, October, up to November. Kaya po sana ipakapanigaralan sa amin, pagkalita po, tanam na, kaya tamakin na sitwasyon, kaya katamong sasabupan. Dakal pong salamat, Sir Ruben Miranda, yapin po ing presidente ng Grecon Pampanga Chapter. Magbalik ha po ing balena at balita, eko po mama ko. Makatutok kayo pa mo rin king balena at balita at para king aliwa pang balita. Susulong niya ng Technical Education and Skills Development Committee or Authority o TESDA ing pamanigaral king Kapampangan Culinary Traditions kareng Technical and Vocational Institutions ating kurso king Culinary Arts. Kailangan niya kanong iabiti kareng Technical and Vocational Education and Training o TVET curriculum dareng miyaliwang eskwela keti Pampanga. King katutuan, inumpisa na ng TESDA Region 3 ing training king pamaglutong Kapampangan Heirloom Cuisine. Kahamilatan dareng cookery trainers, amimya lecture ang pong hands-on training kareng participants. Mega na PT King Systems Plus College Foundation King Balibago ang City, inyang milabas sa bulan ng Agosto. Agpang King TESDA, maragol niyang sa ing may sabing programa, king pamag-promote kareng mga nyaman na pamangan, heirloom cuisine ang pong delicacies, lakwas kilala yung kikataang probinsya,
bilang culinary capital of the Philippines. Nagsimula na ngayong Martes, September 5, ang kauna-unahang ASEAN Conference on Medicinal Forestries na magtatagal hanggang Huwebes, September 7. Layon daw nito na magkaroon ng pagkakataon para sa palitan ng karanasan at impormasyon ng scientists, researchers, academic practitioners at policymakers mula sa iba't ibang bansa. Para sa karagdagang detalye, naritong report ni Liana Canilao. Nasa mahigit 100 eksperto mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon-tipon sa kauna-unahang ASEAN Conference on Medicinal Forestries na ginanap sa Clark, Pampanga. Maliban sa mga Filipino scientists at experts, mayroon ding representante mula sa India, Nepal, Bangladesh, Indonesia, Pakistan at iba pang mga bansa. Ang komperensya ay pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB. Ito ay isinagawa alinsunod sa Vision 2040 ng gobyerno na matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ayon kay Maria Lourdes Ferrer, direktor ng ERDB, sa pamamagitan ng conference na ito, nagkakaroon ng palitan ng karanasan at impormasyon sa pagitan ng scientists, researchers, academic practitioners at policymakers ukol sa mga inobasyon sa medicinal forestries. Actually, we're having this conference to provide a venue for the exchange of information, experiences, research results, updates among scientists, mga academe, even the policymakers on yung mga medicinal, indigenous, and yung mga, in terms of production, utilization, conservation, yung mga indigenous knowledge, nakita naman natin ngayon kanina, di ba, yung mga inaano nila about the indigenous knowledge, na kailangan natin i-preserve at saka innovations on medicinal forestries and non-timber products. Mahalaga umano ang mga puno sa kagubatan, hindi lamang sa usaping ecological equilibrium, kundi maging sa larangan ng medisina. Basically, I think we know the importance of medicinal medicinal plants, including trees. And ito na din yung opportunity for us to well, aside from the help that it will provide sa ordinaryong tao, siguro tingnan din natin to, it's a potential really for economic activity natin. Binibigyang pagkilala din umano sa pagtitipon ng papel ng mga katutubo na naninirahan sa mga kabundukan at kagubatan sa proteksyon at pagpaparami ng mga punong kahoy. Most of our traditional knowledge nakaangkla yan sa mga indigenous peoples. So they are the source of our knowledge when it comes to traditional medicine. So that fact means that indigenous peoples are really very important. No? So sa kanila talaga nagmumula yung ating knowledge. Ginagawa lang nating scientific, but tinutulungan ng mga scientists and researchers to become scientific at magkaroon ng acceptability ba, no? Public acceptability. But ang sabi ko nga, sa indigenous people lahat nagmumula yan. The indigenous groups themselves, their role is very important in preserving this knowledge. Mainly, because their knowledge has many applications in terms of drug development, in terms of sustainable use of resources. So, yun yung kanilang very important role in the preservation po. Sa hinaharap, maaari din umano makita ang potensyal nito bilang alternatibong gamot. Darating pero medyo matagal. So as with any other medicines, herbal medicines, we need to conduct scientific validation. So it needs to undergo the process of clinical trials. Medyo matagal po siya. At least 5 years. 5 to 10 years on the average po. So I believe darating tayo sa point na yun. Upang mapangalagaan naman ang mga ito, gumagawa ng iba't ibang hakbang ang ERDB, kagaya na lamang ng pagde-develop ng mga protocol. There are other strategies where we know vegetative propagation, we do cloning,
not basically to improve on the species, but to add to the population of this really nagiging scarce na yung population nila. So that's our direction. What we're taking is coming up with protocols on propagation and plantation development. Samantala, magtatagal ang nasabing pagtitipon hanggang Huwebes, September 7. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kaugnay ng balitang yan, pinangambahan din ngayon ng ilang eksperto ang posibleng extinction ng medicinal forest trees and plants kung magpapatuloy ang epekto ng climate change. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Sa unang araw ng 3-day ASEAN Conference on Medicinal Forestry sa Clark, Pampanga, nagkaroon ng pagkakataon ng CLTV 36 News na makapanayam ang ilang eksperto. Bagamat iba-iba ang hakbang na ginagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB, researchers, scientists, policymakers, at iba pa para sa konserbasyon at pagpaparami ng mga punong kahoy, pinangangambahan pa rin ang posibleng extinction ng medicinal forest trees at plants. Malaki yung impact niya, no? Because of course climate change will also change the phenology of plants, fruiting, flowering, and therefore yung availability ng ating mga materials malaki din maapektuhan. And then of course with climate change there could be a shift of needs of each of the species. So maaring yung ating mga nasa low-lying areas, the mangroves, mahirapan na silang umakyat. Then yung sa mga alpine forest naman natin, wala na rin silang aakyatan, no? Kung magpapatuloy ang epekto ng climate change, ito ay lalong magiging posible. Kung magtutuloy-tuloy yung impact ng climate change, there could be some extinctions of our medicinal plants. Apektado rin daw ang tagla nitong active ingredients na ginagamit sa panggagamot. Also, yung active components in medicinal plants, it also changes with the environmental change. No? So, for example, pwede sila gundi ay effective at ganitong temperature only, yung pag-produce ng kanilang mga active ingredients, but at a certain temperature, hindi na siya magiging effective. Mungkahi ng mga eksperto, i-cultivate at sanay ng mga puno na lumaki sa ibang environment. Mas mainam din umanong gumawa pa ng mga pag-aaral para sa mga ito. We should take care of those at ma-anticipate na natin yung impact ng climate change. So sa ngayon pa lang gawa na natin ang paraan. Cultivate them, train them to grow kahit sa medyo hardened conditions and so on. Very important na also to conduct research na malaman mo kung ano yung adaptive environments na pwedeng mag-grow yung itong medicinal plants. Inaasahan naman ng direktor ng ERDB na si Maria Lourdes Ferrer na mas darami pa ang poprotekta sa mga medicinal trees and plants. We may not be able to protect it from climate change, but at least yung factored in yung pagproteksyon nitong mga to, mas we would expect mas marami magpaprotekta nito because of the commercial value. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Miragdagan lapang metong ding police stations king syudad ding Angeles, kapamilataning building a donasyon ning House Land Development Corporation ampo ning Timog Silangan Development Corporation. Formal yang mi-turnover ing struktura king lokal kapanibala ning syudad inyang September 4, nung nuka rin mika ribbon cutting, signing ning donation ning deed of donation at unveiling ning commemorative plaque. Mayakit sa ing bayang istasyon ning pulisya king Poncescha Street, Barangay Pampang. Manualya ka ni Christopher Ryan Taning House Land Chief Executive Officer na ing peace and order dapat yung pisopan ng private at public sector. Kamilatan na kanuning bayang PNP station, mas mitas ing police visibility king syudad at makasaup bang manuman lareng bisang gawan krimen o manggulo. Lakwas king Barangay Pampang nung nuka rin atin mo naman pampublikong palengke.
Magbalik ang balita para kareng aliwa pang balita. Makatutukay pa mo rin king balita at para king aliwa pang balita. Binisita yay City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag karing abyasan king syudad katukining pamagpatupad king price ceiling ay inutos ng President Bongbong Marcos Jr. Keti sinay sinlakano kaya ding magtindang abyas. Pepa kahit danong makanano karagul ing karelang malulugi. Iyaapila ng alkalde ing pamaligwana ng kanusanan ng national government ing amanuandang ayuda bayula pa manyarading rice retailers. So ining report. Abak ngening Miyerkules September 6 kadwangal doning patupad a price ceiling king abyas. Pegsadya na lang pintalan City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag reng rice retailer bang a karungut lareti. Dakala kanung sinaing kaya uling magkasakit lang taluki king presyong 41 to 45 pesos auutos ng Presidente Marcos. Dinwang do kanu kaya reng resibo ang magpatutu na makamaldang seli ing abyas inya lugi laking price ceiling. Nga ng mayora, mamabot kanu king lu hanggang 5 pesos ing mawawala karela balang kilo. Naiintindihan natin sila, pinakita nila yung receipt nila sa atin, paano nga daw naman nga sila makakapagbenta ng 41 at 45 kung 50 pesos na nila kinukuha. So ngayon, ang ano nila para makasunod lang sa government natin, nagbenta sila ng palugi. Lalam ning Executive Order number 39 ng Presidente Marcos, inabedala ding local government unit kareng dapat mag-monitor king implementasyon. King parti ng Mayor Caluwag, aliwa mo ing pamanaluki o compliance ing dapat tutukan dang manungkulan. Maulaga kanu ing papil ning LGU, bang asiguro na mabilis siyang misadya ing listahan da rin kailangang midinan ketang amanwandang subsidy ning national government kareng apektadong retailers kapamilatanan ning DSWD at talakad antimong lead agency. Ngayon naalamin natin dahil alam naman po natin na may programa ang DSWD sa kanila, alamin po natin kung anong klaseng tulong po ang maibibigay nila sa ating mga nagtitindang bigas dito. Kasi kung nakita nyo, liliit lang ng pwesto nila. So malulugi sila, might as well daw na magsara na lang sila kasi kesa malugmok sila sa pagkakautang kasi binabayaran lang nila pala yon consignment. Samantala, king programang Bawaling Chismis kang Sonia Soto, pepasyag ning Provincial Agriculture Office na ati na lang initial master list, iba't kareng hakuman dareng rice retailers, king probinsya. Ako'y kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Niting September 5 aldoning Martes, dinurot sa yung provincial government ng Pampanga bang impamiyek kareng kalulong sektor ng lalawigan
ing perala ng Relief Paxing Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kaya biya ka rin tinanggap ayuda ding dinala na pedicab driver king syudad San Fernando. At suno man king 1,101 ding misopan karing pamilyang pakatok ng king Northville Resettlement king San Fernando, Minalin, Ampong, Santo Tomas. Mida kay mo naman ning saop karing 238 ang mga lakal basura at manok nangan antimong informal settlers king Megadike Access Road aparti ning barangay Maliwalo king Balen, Bacolod. Pindalano mo rin ng provincial government ding 270 pamilya karing Muslim communities king barangay San Pedro Codud, Santo Rosario at Lourdes king Ciudad San Fernando bang magbenepisyo laking saop ning PAGCOR. Balang pack ning relief maglaman niyang abyas, delata, noodles, 10 kape. Atin mo naman kaya bitang bottled water. Makatadwa niya kanong miluban manako ing meto nga barbershop king syudad ding San Fernando kilob ning 4 a bulan. King kaduang pamikatagon may yakit niya king CCTV camera ing suspect. Kasalungsungan niya kanong manimbisiging kapulisan king insidente. Para king aliwa pang detalye oy ning report ng JM De Jesus. Banwang 2018 na niyang umpisa na yung abyali na tutong lagyu ing barbershop business ba natin lang panakitan para king kayang pamilya. Peg sumikapan de kanuiti para maging niya matagumpay nga pilirang negosyo. Sir, mag-start kami mo kanta malatiyang business. Tapos ito, peg, nanoos kanini, peg talagang pegtsagan mi yan na dagulya, makaya nagangin, may katlo na kaming branch. Bali, ining branch ay ni second branch mo yan. Balaos ne sana'y masanting ang pulayin ng karelang business karing milabas sa Banwa o nang inyang data nga May 29, 2023, minarap la deti kimeto nga dagok uling liban deng manako yung karelang shop. Mayakit ka rin ng litrato o gaywarang dala ng bus-bus na ng window type aircon balang milobre ng kawatan. May nabot ka nung king 50 miling ikwara king barbershop. 8:30 sir, 2:30 ning madaling araw. Tinulak ditang aircon mi kening side na ning makabali. Actually, atin yung vacant lot ni medyo madalumdum ya. Karin niya dinala ni ning lalaki. Anak ya mo, siguro mga 20s makanyan. Tinulak na yung aircon, karin niya linub. Tapos kinuha na nga ning, yung gangakit ng gamit like, dening razor da rin ng barbero, gunting, tas dening pomades ming bibento, ampong cash na sales ming 3 days. Hera kano balo nung nanong panamdaman da kay ba't ni matsurang may kapalyari. May pablatter lang kano detid sa kano big back to business bang apa nakitan de pasibay may wala kareti. Oning kalabas ning mapila na bulan, August 30, 2023, may luba na naman yung karelang barbershop. Akit king CCTV footage sa iniing manako ang manukyat tampong sinalikod king compressor na ning metong dapang aircon bayo pa makalob king kisami na ning shop. Yung pangadwa naman sir, maranon pa, 11:30 yamo dinala ning tao. Kaya pang mismong harap ni ning shop ya dinalan tapos kitang babo aircon, binuklat niya mo itang kitang kisame, inaklat ni. Kasi kanya lube, pero feeling ko bala mo bat niya kining shop. Kasi yakabud itang side data na alayang bakal pero abalo ni aluban ni. Siyempre, nung kapalinog kayo ni shop, may balo na imbuklat mo. Siyempre, nung atin yung bakal, milog ka ba or what? Siguro, sir, ba't niya kayo nito? Bala mo migmatsyag ne, tapos migbalik niya mo. Pero mas kanya lub, sir, kasi magdili-dili ya, malaya mang lookout eh. Mekwaya kilob din barber shopping pera na ning barbero ay Ronald Sumalinog apilang bula ng pipagalan ng pong tinipon. Nung pagpasok ko po dito, nakapatay po yung ilaw. Kinapa ko na yung locker ko, wala na. Nakabukas na. Pagtingin ko, wala na yung pera ko. Magkano ka? 72K. Bali yung mga tip ko nandun, tsaka mga home service ko. Pati sweldong iba. May bug niya kanong makapagobre Ronald ang akit ng meli mas laring kayang pera king locker. Bibili sana ng gamit, sa mga, tsaka pangangailangan sa bahay. Kaso, wala na. Linapit no kanurang biktima king kapulisan ng pangbarangay bang may dinanaksyon ng milyaring insidente. Agpangking barangay Captain ay Carlo Pinedo Lazaro, pasik ng andeng karelang pamagronda lakwas na istong bengi. Masanting mo naman kanunong makasawop na ding pulis king pamagbante. Kana mo po, sana po na magkakita po sa retang, dyan man po itang kapulisan po, dyan mo ito pamagronda po itang vehicle na mo po. Ang po kasi po rin po tao ko, di takla mo po rin. At balutan naman po itamo pong
kami pong manungkulan Kenny. Dahil pong tao ko kasi alternate la po rin. Ako po rin makakaya pong kami baryo. Sinigurado na namang Police Sergeant Ian Del Rosario na ng City of San Fernando PNP Substation 1 ang kasulunsungan na kanong manimbestiga at balaos mo naman yung kanilang pamaninton ka rin kawatan. Yako po yung kaya kayong talasuyoy, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Sinentruya kareng IT students sing kadwangal doning pekamumunang ICT Summit king Ciudad San Fernando. Keti mi paliwanag karela yung nanularang oportunidad kag information and communication technology industry kaya ridang megaral. Pakibalon tamo ing balita, magbalik kay JM De Jesus. King mumunang pamikatagon mi ka ICT Summit king Ciudad San Fernando king panimuna, niglo ko nakapanibalan ning syudad. Mera patay king SM Event Center manibat September 5 hanggang 6. Milargaya itilalam ning temang ICT Summit Breaking Barriers. Ing kadwangal daw ning summit, mag-focus sa kanu karing kainakan lakwas ning IT students sa pambisang kumang kursong IT related. Agpangking ICT officer ning San Fernando ay Attorney James Villanueva, maragulang partiri kapag nasa ning lokal na gobyerno ang maging smart city ng syudad. Of this is to, kumbaga, build our talent availability here in the city of San Fernando. It's part of one of the parameters sa ating digital cities roadmap ay ang talent availability. And it's unfortunate that a lot of our talents are going to Clark instead of staying here. Madami naman pong ICT opportunities dito, madami po tayong ICT companies dito, and yet pupunta pa rin po yung kadamihan doon sa sa Clark. So what we want to do is we want to encourage more people to go here to San Fernando para ma-build yung ICT community. Kapamilataning summit, aktual dang ikit ng estudyante nung nano yung ICT industry, nano ring oportunidad keti at nano dapat pagsadyan, bangay malakwang yung ICT development. Objective here is to make them more immersed, okay? Yung sa mga natutunan nila sa schools, of course, that is already sufficient for them to take part of this ICT career journey, no? Pero what we want to do is to reinforce their knowledge para hindi po sila mabigla. Kasi a lot of times, iba po yung naging expectation nila after they graduate. May mga naku-culture shock, and we want them to learn from the experts, from those already practicing in the industry. Magpasalamat naman rin estudyanteng mintaking ICT Summit tuning kaulida. Babakalanda kanu yung impormasyon makasaw pa maging malino ing parasan daking industriyang bunidang luban. Wala po talaga kaming enough or broad, pong broad yung course na tinitake namin. So by this kind of event mo with different private sectors po, nagkakaroon kami ng enough knowledge para may kung ano po yung pwede namin pasukin at kung ano po yung naghihintay sa amin sa future. It helped us greatly, lalo po sa mga estudyante ngayon na very tech-savvy na, lalo sa generation, especially sa mga Gen Z and millennials, nakakahabol na tayo sa mga digital technologies, especially here in the Philippines. Samantala, pasalamat naman ng City ICT Officer Karing Sega na ganang sinaw pa maging matagumpay ang summit. So maraming salamat po sa pagdalo, maraming salamat po sa pagsuporta sa aming first ever ICT Summit dito sa San Fernando. Without the assistance and generosity of our friends from VST, Converge, DICT, SM, CLTV, and other partners and sponsors, hindi po mangyayari to. Maraming salamat po sa pagdalo, maraming salamat po sa pagsuporta. We are very overwhelmed. More than the expected number of guests po ang dumalo. At madami pong walk-ins, and we shall continue these events po in the coming years po. So abangan niyo po lagi ang mga proyekto ng San Fernando. Salamat po. Yakoy kaya kayong talasuyoy, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Magpaganakaning Commission on Elections o COMELEC kareng kandidatong barangay and SK elections di Gilking premature campaigning. Magumpisa na lang kanuking pamanyitang pampamandakap kareng maranong mangampanya. Nanula buwari ring bawal danggawan, pakiwalwan tala po king reporta ini. Kapasaning Certificate of Candidacy o COC, kukonsidera na lang ng opisyal na kandidato ring tatagal ngayon 2023 barangay and SK elections.
Buri ng sabyan, makapalalam na lakanuking Section 18 ng Omnibus Election Code, nung nuka rin at inausan na premature campaigning o pamangampanya hanggang alapa in campaign period. Nanula rin aktibidad na makakategoryang early campaigning. Antimo impa magpaskel tarpaulin o poster bistaman at chuking private place. Nung eno man palako ng meki bandining property, ing kandidato kanu yung may paruson. Agyang alang makalagay vote kareti, considered na pamuring campaign materials. Malyari mo namang may consider bilang premature campaigning numayakit yung kandidato karing public gatherings, makipaggalamano karing tao, mamia leaflets, shirts, face mask at aliwa pang bagi. Maski rin social media na rin kandidato, babanten na mo rin ng Comelec. Inyaring TikTok videos, maya pa kanungburan nala, agpangkang Comelec chairperson Attorney George Erwin Garcia. Samantala, ding maraka pa kandidato, posible lang ma-disqualify ang pong makulong, bababaking metong abanuat, lalampas king anang babanua. Aparte king maranong pamangampanya, paganaka mo naman karang kandidato na 5 pesos mo imalyaring gastusan balang botanti. King kalendaryo ng Comelec, magumpisa pa muna ng October 19 in campaign period at malyaring October 28. 8 namang oras ing botohan kay October 30. Magumpisay ay ting alas 7 ng abak hanggang alas 3 ng gadpanapon. Huwag na huwag nilang sasabihin private property ang hindi pwedeng paalis. Tama, hindi pwedeng alisin na may-ari ng bahay ay yung kandidato. Susulatan namin kayo and you will have to remove all of these campaign materials in 3 days. Ang premature campaigning election offense po yung 1 to 6 years imprisonment. Kung sinasabi nilang mali ang Comelec, o di sige po, didalhin nyo kami sa Supreme Court later, pero kakasuhan muna namin kayo. Ako, inke kayong talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin. Suspendido yung klase in all levels karing private at public schools, pati obra karing government offices, Kim Pampanga, mag-umpisa alas 12 ning ugtuking Biyernes, September 8. Itibang dinandalan niya yung 67 canonical coronation anniversary ng Virgen de los Remedios. Agpangking Executive Order No. 29 ng Governor Dennis Delta Pineda, di dinalang pamikatagon din Kapampangan Katoliko, bang makapakyabe keng malyaring religious commemoration at Thanksgiving Mass king harap ng Kapitolyo. Minuna ning migpalaganap ang debosyon kang Virgen de los Remedios, King France, may gigapang mas popular ang Virgen King Spain. At mamalit siyang lagyo basi kareng lugala Midalaya, antimo ing Nuestra Señora de Caridad, King Cuba. Ang ganang midalayang debosyon, King Virgen King Manila, pauli da rin galleon trade sa niyang 16th century. King Kabuan, ating 17 churches, King Pilipinas, ang makadedicate King Nuestra Señora de los Remedios. Samantala, para king selebrasyon King Biyernes, alas 12 ning ugto pa buklat ding gates King Publiko. Payaranan na ning Roman Catholic Archdiocese of San Fernando karing munta ang maninspeksyon la pureng pulisya. Pilan karing bawal dalan ding mga taramabage, backpack, drone cameras, laser at aliwapa. Apin na ding mga regular balitang kinalap ng kakatamang news team kain lagyo na ng mabilog sa CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kakain talasuyoy Jody Dizon Mercado ating pusong makabalen.